A? Sad ću morat sound upalit, ovo stvarno nema smisla. Ovo je žalosno, evo. Znači on skoči doli, nas pet u loveru i poskida 2-3. Sa OSP-om vi ništa. Ali kuš, gdje on leva tiša skočit na nas? Jel to ovi, čeka, ovi cheater? Pa ne znam da cheater, nemam pojma koji mu je. Koji mu je? Ovi get prv... Retar Daniel, jel to? Ja mislim da on. Ma to je bot jebote, bog. To je Vi bot. opet s AWP-om. Kako? Jeba mu ja mater kao Nego gadim. skoči doli i ubije nas svi, kuš. Ovo je žalostno, brate, ovo je žalostno. Igra je ovo za rekord. Ovdje si 0-1 ima, ja mislim. Da. Pa nema, Gdje svi vide kroz smoke, ovdje svi vide kroz smoke jebote. Aš. Sad će doći ovaj na long njih 5 jebote bog. Dođi vamo na long. Pa ide prema tebe, aj. Di si? Jel imaš ikakvo oružje? Pa ima na ovaj Brate, ja ne znam s čim da igram. Dođi vamo nazad, nemoj tamo izličat, gotov si doli 100%. Ovdje ćemo ih dočekat, aj, napravit ćemo čeku. Ovdje dovi. Ba moramo boost. Pogledaj. U loveru i sve izrešetalo glave, ovo. Nema. Mrtva ekipa. Evo ih, muči. Samo je pusti da prođu malo. Da se skupe njih više. Leja će nas je onako. To mi je jedno. No. Evo ga u lover ješ. Stavit pravo. Umri jeben ti majku! Vidio, jesi ti vidio ovo? Pa i mene isto! Pa ček, što je ovo, brate, ja sam... Koji kurac? Ja sam pucao u njega, pogodio sam ga. Ja isto, bog. Uglao sam ga pogodio. Pa ja sam izdera rafal sa njim, majke. Čekaj, mislim ovoga s AWP-om, ne? Na Paulu. Ja sam na ovoga, no Nika uglao sam ga pogodio, nije umrak uviš. Malo su glupost, to je kod da ima 150 HP-a jebate. Ma šta 150.200 je? Aj. Evo sad će long doći, opet niko ne prati long, jebo majku svoju, ne mogu vjerovat. Dođi vamo, molim te, pomozi mi. Čekaj, moram poružiti. Gotovi smo, brate. Evo ih na long, jedno 30 će i doći sad, godi, amen. Ne moreš, brate, igrava ovako. Ti long, di si ti? Evo me doli u mid, upper mid. Evo me, ovdje čekam, gledam put double doorsa na longu. Dođi vamo, gotovi smo. Nema nikoga long. Ovaj lik je dosadan sve na ovaj planšu. Umri jebi majku, viš. Vidi ovo! Pa čekaj, svi imaju AWP, što je ovo? Brate, bit ću jedan da pederčina, ja ću ga uzem, dobra. Ti vidio gdje on njega gaže se, jesi ti vidio ovo? Koga ovo pogodio AWP-om? Ma ova ima VK garant, ovaj lik. Ima, ko? Ovaj što ga gađa sa AWP-om. Ovi s AWP-om ima VH, ko je bija to? Ne znam je li ovaj no Nick ili ovaj drugi. On njega pogodio loveru sa AWP-om, brat. Kroz 2 zida, ono. Meni to u životu nije uspjelo. Malo sumnjivo. A glupo molac. Kako su ovo? Useri. Če da bacim smoke, jebe vam uglavu. Aj long. To ću ja čekat ću. Ma umri! Vi ovoga usera.
Ajde pokrivaj me, jebem li te u glavu. Gdje je ovaj? Di si ti, jesi ti živ, brate? Ja, Longu šta mi ne sam. rećeš? Tu ti je, Na evo ti longu jedan... sam. 75 health doli ti je na... Ajde gledaj tu, livo doli ti je na CT spawnu, evo ti ga. Ave, deri ga, opet je tu na istoj poziciji, 49, aj. Ma nervira me ovaj dek, ja mislim da ima Volkan, garam. Ja sjećam njega ko cheatera. Cheater uvijek cheater ostaje, naš. Znam. Znači njemu je skor 12-0, zamislite, no? Na ovakvom serveru 12-0 mu je skor. Nema on Steam da ja vidim. Nema on Steam. Ovdje ekipa dođe s VHM-om igra, se sjećam. Viš lik. Evo, išao je leći. Koji debil. Oh my god. Oh my god, izjave. Pa jebote bog nije ti do stručnjaca, nego je kanter tako napravljen. Kakav kretaj, ne. Daj mi tog get perfecta, di? Ne znam. Da i mene probuša, vidite ovo. A daj banaj ga, aj monte ga banaj, ovo je nevjerovatno. Di? Kako igra, znam pojma gdje. On traže admina, bija na Adriatiku, nikamo nismo dali. Pogovati da bi. Lik ima Steam, ali igra non Steam, to sve govori. Zna, ne. Di je bomba, bog te jebo, ala ludila. Igra na ovakvom serveru da se dođe željana ljudima, ono. Sve bi bilo. Ja mislim da je on čak i Srbin, nešto sam pričao da bi da je Srbija, ali... Viš ti ovo. Ma daj. Ovo je tužno, ovo je majke mi tužno. Evo, evo mene buši sad, gledaj ti ovo. Aj ga banaj, jes ga banova, nisi? Banat će ga ovi. Čekaj ga speca lik sad, ja. Ja, ovaj server pod hitno se.
Pogledaj, ovaj put sam Rafal, ma daj, kako ovo. Gledaj, samo ga banaj. Sve. A mene ubije ovaj šteker, gledajte jo. Čepa moja mater, nije vidi, nema šura. Zubija sam živi se igra ovako. Stani. Manje se nervira, ne? Hajde, sad će nova mapa, sve. Ovo je za bolna živce, stari. Što? Ovo je za bolna živce. Kako misliš? Server, je? Hej? Ma ne mogu ja igrat, to mene se nervira i meni se ne da više igra, onda kuć, ja puknem. Igraj, sad idemo isilovat. A ne, kažem ti, ja pa kad pogledu ja ne mogu više. Ovaj prljav se dodatno sa hakovima igrama, da. Bio. Ko da imaju Parkinsona u bolesti. Da jedan hit ispalim cijeli amer na jednog tipa i još glokom 5 metaka na ovoga. Kažem, ova igrica je stvar prošlost. Ja Global Offensive igra, imaš anti-cheat, imaš sve. Ma. A ne, dobra je igrica stvarno. Igra, Šta se poginije? Sad sam ušao u ovaj igru. Jedno terorista prebacim. To ja. A? Je. Mater ti jeben razapetu na 10 kg mrtvu. Burst fire. A ne, Burst prima, fire, jedno 5 puta u glavu, ništa. Sviđa ovaj skill. A čekaj, šta to taj novi nik, šta si reka? A? A? Što s njim? Šta si reka za tog no nika? Moje prije koristi AV. Ma ja i Simba smo ga uvatili da ga ovaj nije tija banova. Kao on ima Steam, dođe na non Steam igra i razara svih kuć. On nije na jasno bilo, brate, stvarno. Nekako mi je providan taj big pod... Ono, nismo ti ladni na kuć. Adriatiku još. Evo. Sve će napisat, proda sam ga. Evo famas. Pa di su, di? Kako vrijeme vanka, boh. Ovdje je isto mrtvo, neko kiša, neka šugava. A ovdje ono, zato nisam išao na to, kužiš.
Ne, ma šta koji otok boga, ne bi mrnja iz kuće da me neko, da mi pištoljem prije tebo. A di ću? Čist. Je. User clear. I sad neće plenta, aj nema bombe, ne treba plenta, jel? Ja bomba, je. Ovo su u kampa ovo, ne daj. Ma vidi ovo! Ma da. Ovo malo previše ovaj lik nekako zna. Znaš kako me zablokalo kad me puca? A ovaj lik ima nešto, vjerujem. Svaki igrač koji malo bolje ima Steam. Evo tebe stalno prozivaju ovdje, evo. Neka, to mi je drago. Kako ga je usralo sad, ne vjerujem ovo. Zašto se, po čemu sam ja loš igrač, aj ti mene reci, po čemu to? Kako mi šloš? A, loš igrač. Ko je to reka? A? Ti to neko napis? Ej, Ko ti napis? da sam ja loš igrač, po kojoj to logici, molim te? Ko ti to napisao, čekaj? Ma vi, na admin save nešto server. A pust knjigu. Baziraš na botove jebote, ono, loš igrač, loš je server, ne loša igra. Ja ti kažem, stari moj, da ti ovi likovi na lanu ne bi kila uvatili, niko od njih. Niko, stari. Jer njima su refleksi i nikak. Ko polukrpani pivac. A ne. Još tvoj nik igra na ovom serveru zato što ga sudi banuju. A ne na Steam, što ti to kaže? Da, kad smo je Simbad igrali s njim. Simbad ga je ubra da ima. Bra. Dobre. Da, loše igrač. Ajme. Sve će ih pobiti. Vidio. Kome on pogodja s diglom? Da, loš igrač. Pa tako da sam loš igrač, priznaj brate. Svi smo mi loši. Znaš zašto smo loši? Zato što ne igramo lanove, zato smo loši. Svi glupani koji igraju ovaj... I ovaj pobiga ima. To si ti brate. Ovo library, ovaj daj u sendu. Je umre. Ko? To niko ovaj.
E, sad ću ja ove preuzeti, boli me kurac. Bakar. Zašto bakar? Ne znam. Bravo. Tamo sam izletio da ću ovo gori. Ja tamo, ovo jedva sam ga A skinuo. zato se zbunili su se kad smo svi dvojicu kužiš. Pa ne znam po kome će prvo. To, brate. Znači ići opra suđe u širac i dol do stana, pojist nešto. Doma, jučer sam bio pekar i zadnjih 20 kuna još ima. Da jesi ti sliko, ono mislim da smo mi debili, pa imaš hakova koje možeš pali gas i jebote. Vidi, ma daj. Ma dalej, vidi ovo. I mene i tebe. To je to, ne gutaju sve razum. No ne, nego sam ga ja 2 put promašio, ja sam kraj njega pukao, kuj. Ali ja nisam, bra, ja sam otu karafalu, prsa i sve, ono. Ne znam što bi. Pušto. Prekasno. Ajme, ovaj Hennessy baš. Ovaj ne Di je? znam krepa jebote. Pa što je ovo? Pa što je ovo jebote, bo? Ti ga trebam pucat još. Di je bog te jebo, di su? Na 3 damage. Možeš mi reći di su, molim te. Na B, na B. A kako bi jebote treba igrat ovo više?
Vidio? Ma daj, brate. Ma kako? Jesi ti vidio ovo jebote bo? Kako ovo retardacija, Kristen bože. Ma ne mogu vjerovati ovo, brate, mili pogodio sam ga 4 put, nije jebote da 2 hita. Gdje je ovi bio? Pa ja gledam, još gledam tamo. No ja ne znam kakvi su ovi igrači, ovo stvarno, ovi čudno igraju ovi likovi. Reka je meni ovaj friend taj kušut, pa bi igra, da ovo nije vidio nikad ovakve igranje. Da on je kanter jebote. Ovo nema smisla, ovo se na lanu ne može desiti. Ja ovdje ne mogu gazit, ja jednostavno ne mogu gazit ovdje, to mene nervira. A mene neki bot upuca ovako. Ovo je za non-steamere, nije ovo za Steam igrače, znaš. Laga, pun kurac. Gdje je ovo? Mater ti jeben. A pitaj ga hoće li Jana i ja ne mapu, aj. Ajde pa šavi, jel on ima što? Ha? Bano ovdje. Bravo. A taj lik mi kuš malo previše znači, malo previše stvarno. Ne? A jebo, pogled, ma daj jebem ti Isusa više. Ma daj jebote, ma neću igrat više, ajde brate. Jeben. A Bog teba ispred faca je bio pucam ugrao, nije umro. Što je ovo? Ja ne mogu igrati. Ispred faca mi je bio, pucam mu u glavu i nije umra, lik ko mene ubija. Ovo mene iznervira, jednostavno me iznervira, ko da mu je nekog hitbox onaj uredija, kužiš. Ovo mi pari ko na onaj zombie plague, znaš ono. Ono, 1050 HP-a. Poludija sam se jednostavno, pucam ko da po zidu pucam i neće da padne. Pa i meni malo, pa to... Ali ispred mene je lik bio kugla u samom puca koji nije umra. I staja ispred mene, ja njega bum bum i ništa. Ne mogu, ja na živci ću bolje ovdje. Ne mogu ih ovnat ovdje, ovo je katastrofa, ne znam što je ovo. Ja mislim da ima name da bi aimbot faljiva. Ovo je smirija, brate mu. Ovo je kaos. Ali ja sam umrazan, znaš kako si me nasmijao, stari zaplaka sam za malo usmijao. Kako neš? U žalosti moraš se smijati. Oj me heda jebot.
Znači ti moraš stati i puca, ne smiješ se mica lijevo desno. Lik stane i puca i ubije me, razumiješ. Ja njega ne mogu. Vi ovoga, još pogodim ovaj kroz kutiju. Da, ovo je smišno, brate, ovo mi je tlak svoj čas, ovo nema smisla, ne mogu. Viš, brate. I ti Borderlands pa ćemo to, ovaj. Skidam još ovo. Pa nije vrag da skidaš i igraš, jebate, pa lagirat će se. Ne, nije, nego na 5,5 mi je skinulo, još ima, ja mislim, gigabajt i pol, tu negdje najviše. I opet to iz Diglom rješava, ne ušuro? Katastrofa. Evo, polovio sam. Ko da sam onaj noob, brate, početnik, pa ne mogu ništa pogoditi, brate. Aha. Čekaj, ovdje je dolilu. Onda mislim sam, ja lud, što je ovo? Doli u Big Sandu, ja nije bamu ja mater, stani. Oj. Evo ga. Ovi samo iza kutija, evo. A, tu nisu igrači, ne. Vidi usera, ma neću više igra, ovo, gasim ovu igru, ne igram više ovo, nikad više ovo neću upalit. Meni ti mater. Ma mršu pičku, mater, jebote bovu. Meni je svidio ovaj u onome distriktu, ja sam samo ovnao ne ljudi. Ja se jednom ne znaš, ni ping ne valja. Lik je isto napisao neki. Ma ovo je... Ovo je otužno, stari, šta se ovdje dešava, majke mi ono. Ne mogu, ma ne moš ni ono igrat, onda isto gutaju. A ne, jedino oni sa crvenim crticu, oni progutaju. Čekaj, evo reci mi, pričaj mi o userima, gdje si vidio najviše usera, samo me to zanima. Evo na tom... Evo, najgori serveri kad ja mislim. Ono gutanje, kuži, da te onda nakon ubovi ne razumijem, kuži, ne znam što je country treba upucaju na... Ispadaj puška iz ruku, kužiš. Smišno, majke. Ja si ja kao sam riješio, a sve bija. Lik trči, brate, i ubija, ono, sve ispred sebe, kuži, pucaj, bacim flash, ništa to njima ne smeta, kuži. Ma nemoj ništa priča, stari, obolit će više od ovoga. Ja treba svi kad se otiča čak šta radija na likovima tamo na distrikt. Ono je što bilo, poludi su likove bili. Ne možeš ni tamo niko ubi. Ono nije realno, braj, da treba sa Amerikankom... Nije nego stvar je u tome što ako je onaj ping crveni kužiš, onda ga ne možeš. Onda lagira, ali to sam skužen, da si ti likove kupe kilove jer gutaj. Ali ovo je sve normalno pucano. Sam ja napravio sobu, znaš, pa sam sve kikao, ne sa crvenim. Ovo je stari, ja pristajem igrat, ono, sve igre šta se može, ništa znači više, apsolutno ništa neću